Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abantu bane bari mu musirikare wo mu ngabo za Kongo Kinshasa nibo baguye mu mirwano y'ibere umujyi wa Uvira wa kabiri muri ntara Kivu Amajyepfo. Ni imirwano yasekeranije FARDC n'abarwanyi bitwa Wazalendo isanzwe ifatanye nayo mu ntambara irwana muri nyeshyamba za M23. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu Amajyepfo Lieutenant Igane Karonje Mbuyi yatangaje ko ya mirwano yakurikiye akavuyo katejwe na Wazalendo zabanje kurasa amasasu mu mujyi ibyaciye igikuba muri Uvira. Karonje yavuze ko nyuma byabaye ngombwa ko FARDC itabara imirwano isiga abantu bane aribo bapfuye abandi barirwa muri 14 barakomereka. Ati gutabara kwa FARDC kwakurikiye ukurasana kutemeye ku mitwe ibiri Wazalendo zitari iz'ukuri kwatumye baho imibare y'agateganyo y'abantu bane bapfuye bari umusirikare umwe FARDC Wazalendo babiri ndetse n'umusivili umwe wari umumotari naho abandi 14 bari abasivili 9 abasirikare babiri ba FARDC n'abawazalendo batatu barakomereka. FARDC yunzemo ko iriya mirwano yasize yafashwe imbunda 3 zo mu bwoko bwa AK-47 zari zitunzwe n'abantu batabyemerewe. Si ubwa mbere FARDC n'abazalendo barwanira muri Uvira muri Gashyantare umwaka mu gato yuko M23 yari imaze kwigarura umujyi wa Bukavu. Impande zombi zarwaniye iminsi 3 umujyi wa Uvira hapfa barirwa muri 20 abandi benshi barakomereka. Muri Nzeri y'umwaka nabwo impande zombi zamaze igihe zirwana nyuma y'uko Wazalendo zari zitambize icyemezo cyo gukira General de Brigade Olivier Gasita wari wagize umuyobozi wungirije w'akarere ka Mutunatu twa gisirikare k'ingabo za Kongo Kinshasa ushinzwe ibikorwa n'ubutasi. Uvira ikomeje kuyisibanira urugero ry'ingabo za leta ya Kongo mu gihe umujyi ukiri muri gahunda y'umutwe wa M23 ufite gahunda yo kwigarurira. Umutwe wa M23 ariko kandi ku cyumweru uhigaruriye umujyi muto wa Buhimba muri grupu ya Ruwayungu ho muri teritwari ya Rikare muri Kivu Amajyaruguru nyuma yo kwirukana ibiro by'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Actualité CD igaragaza Buhimba nk'agace gakomeye kanyuma ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi Wazalendo basanzwe bazifasha ku rugamba bari basiganye muri teritwari ya Rikare. Amakuru ava ko ingabo za M23 zikira muri Buhimba zahise zitwika amakambi yose y'ingabo za Kinshasa na Wazalendo. Amakuru kandi ava ko ingabo za leta nyuma yo kwirukanwa muri kariya gace zahise zihungira ahitwa Kayirenge na Ruhando. Ifatwa rya Buhimba ryahise rifungurira M23 amarembo yo kwerekeza muri Kimuwa na Ntoto, indi mijyi ibiri miti ikomeye muri grupu ya Ruwarungu muri iki gihe igenzurwa n'ingabo za leta na Wazalendo. Ifatwa rya Buhimba ryongereye ku ry'amahanga na Kibanda imijyi mito muri teritwari ya Rikare M23 yigaruriye mu mpera z'icyumweru tuvuyemo. Nararanganisha amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Manzi ko guverinoma ya Tanzania yamaganye CNN n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga birimo BBC, Al Jazeera na Deutsche Welle ebishinja gutangaza inkuru z'ibinyoma zihabanye n'amahame y'itangazamakuru bijyanye n'imigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 10. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye Dar es Salaam ku cyumweru umuvugizi wa leta ya Tanzania Jason Musigwa yavuze ko inkuru ya CNN inyuranyije n'amahame y'itangazamakuru ry'umwuga. Ati byakuze na CNN ndetse n'ibindi bitangazamakuru nka BBC, Al Jazeera na Deutsche Welle sibyo ntibijyanye n'amahame n'imikorere y'itangazamakuru n'ihonyoro ryakozwe ku bushake. Yasabye ibinyamakuru mpuzamahanga kwirinda kwivanga mu iperereza riri gukorwa ku mihanganire yakurikiye amatora cyane ko Perezida Samia Hassan yashyizeho komisiyo yigenga igomba kumenyekanisha ukuri kw'ibyabaye. Ati niba hari ikinyamakuru gifite ibimenyetso cyabonye mu bushakashatsi cyakoze kigomba kuyikiriza komisiyo so kujya kubitangaza mu buryo bukiri igihugu mu rujijo. Ibaye nyuma y'iminsi 2 Minisiteri y'itangazamakuru itangaje ko guverinoma y'iki gihugu iri gusuzuma ibyatangajwe na CNN. Inkuru ya CNN yaciye igikuba yagizwe n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo igaragaza ko imyigaragambyo muri Tanzania yaguyemo abantu benshi ndetse ko barashwe na polisi. Igaragaza kandi ko mu rwego rwo guhisha ibimenyetso muri Dar es Salaam hashyizwe imva rusange zajugunywe abaguye muri iyi myigaragambyo. Madowo avuga ko yagerageje kuvugisha uruhande rwa leta ya Tanzania ariko rurabyanga. Yanagarutse ku bitero byuzuye imirambi Dar es Salaam no muri Mwanza ndetse nashidikanya ku mubare w'anyabo baguye muri ibyo bikorwa. Guverinoma ya Tanzania yatangaje ko zasohora itangazo ryemewe nyuma yo gusoza isesengura kuri iyo nkuru no kunoza ishusho y'ibivugwamo. Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manzi abasenguzi ba politiki muri Kenya bavuze ko amatora y'abadepite tariki 27 z'ukwezi kwa 11 ashobora kuba ari indorerwamo y'icyerekezo cya Perezida William Ruto ushaka manda ya kabiri muri 2027. Abasenguzi bavuze ko gutsindwa kw'ishyaka rya Ruto mu turere twa Mbere North, Marava ndetse na Kapisuru ahantu ubundi yakabaye afite amaboko bizatuma ashaka urundi ruhande rwa politiki yegamiraho. Bamwe mu mukiciro bakaba batakaza imyanya barimo niba ashaka manda ya kabiri muri 2027. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko Vice President Kindiki Kiture na Minisitiri w'Intebe Musalia Mudavadi aribo bantu ba mbere bazahomba igihe Perezida Ruto yabatakaje iyi myanya muri tuno duce mu matora yo kuzuza imyanya ari tariki ya 27 z'ukwezi kwa 11. Perezida Ruto ngo batarashyize imbaraga mu kwamaza ishyaka rye muri kariya gace agamije kureba imbaraga z'abantu bamukikije barimo nka Vice President Kindiki Kiture ushaka kuba zakomeza nyuma yo 27. Ikinyamakuru cyavuze ko Kiture kuba yazongera kuba Vice President Ruto igihe yabatsinze byaterwa n'amajwi y'abadepite ba UDA bazakura ahantu kandi nawe akagira ijambo ryo gutuma abantu babatora. Akagaragaza ko ari igishyitsi mu karere ka Mount Kenya koko ahasanzwe hagira uruhare mu kwemeza perezida utorwa. Bwana Kindiki ukomoka mu ntara ya Kanithi ibirometero cy'ahantu hangombwa ngo arasabwa ibishoboka byose amajwi
akaboneka kuko kuyabura bitabyereka perezida ko icyegera cye nta mbaraga gifite mu karere gakomeye agashaka undi muntu bazakomezanya mu rugendo rw'amatora ya 2027. Musalia Mudavadi nawe ngo ahetse umusaraba ukomeye wo kuzana amajwi yakomoye mu burengerazuba bwa Kenya akomoka akereka perezida Ruto ko atamwibeshyeho bari kumwe bya nyabyo, ariko nayo ngo arasabwa gucukura umuzi w'ibuye kuko mu ntara Vihiga akomoka mu matora ya 2022 nyakwigendera Yirodinga ngo yamukubye kabiri hafi gatatu mu majwi yazaniye Ruto, nayo ngo igihe abakandida bashyigikiye Ruto batahabona amajwi imbehe ngo abiri ku muteremuko. Daily Nation yavuze ko Rigati Gachagua wahoze ari visi perezida ushaka kuzaba ari mu matora ya perezida yabwiye Kindiki Kithure wamusimbuye kuri uwo mwanya ku mwanya urebye nawe uri ku isoko kuko ishyaka ODM rya Odinga ryasabye Ruto umwanya wa visi perezida rikabona kumushyigikira agasanga nawe akwiye gutekereza kabiri kuko naho ari, ndetse ngo abantu bose babeshye perezida Ruto ko bazamuha amajwi bamubeshye naho bazayakura nabo bateze amatora ya mbere North Marava ndetse na Kapisuru akazabihinduka niba yabura. Professor Kindiki nawe yerutse gusaba abaturage ba Montinya kutumva amabwire ya Gachagua kuko nawe mutoye ngo umuvugizi w'akarere ari umuntu wikiza imbere nta kazi yawe basaba kutamwumva. Senateri w'intara Kakamega wasanga igihe perezida Ruto yatsindwa amatora muri kano gace ka mbere North na Kapisuru nibura yabonye umwanya wo gukenyera gukomeza gukina politike neza ikinishije kuko byaba bica amarenga ko intebe perezida iriho ubusa mu matora ari imbere. Impuguke mu mateka na politiki muri kaminuza yo muri Amerika igaragaza ko yaba Ruto ndetse n'abamushyigikiye bazi neza ko mbere North batazayibona bakwiye gutegura uko bazahatana ku mwanya wa perezida, nubwo ari benshi bizageraho ingaruka bagatakaza imyanya bari barimo kuko batabashije kubonera perezida amajwi muri ako karere. Perezida Ruto arashaka manda ya kabiri mu matora 2027 ariko abamurwanya uvuga ko ntayo azabona kereka nayiba nk'uko yibye ya mbere. Uyu mutegetsi bamushinja igitugu kuzamura umusoro mu gihugu ubuzima bugahenda abaturage ndetse no kubeshya. Naho kandi perezida William Ruto wa Kenya yanenze bimwe mu binyamakuru babishinja gukabiriza no guhindura ukuri ku byo perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni yerutse kuvuga ku bijyanye no kubona inzira igana ku nyanja y'Abahinde byateje impaka zikomeye muri Kenya. Ruto yabigarutse mu mpera z'icyumweru gishize ubwo ari muri Uganda mu mujyi wa Tororo umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kubaka uruganda rwa Davis Mega Steel Plant rukora ibyuma. Ku itariki 8 Ugushyingo umwaka ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza perezida Museveni yavuze ko inyanja y'Abahinde ariye kandi ifite uburenganzira busesuye, bityo ko ibihugu birimo Kenya bikora ku nyanja n'ibikomeza gutsikamira ibidakora ku nyanja birimo Uganda bishobora kuzateza intambara mu gihe kiri imbere. Nta magambo yatumye abanyakenya barakara n'ubwo abandi bashimangira ko aya magambo ya Museveni abantu bayumvise nabi. Perezida yavuze ko ibinyamakuru byagize uruhare rukomeye mu kugoreka imvugo ya Museveni, ati abanyamakuru bagereje kugaragaza ko Uganda yavuze ko igomba kubona inzira ijya ku nyanja ku giciro icyo ari cyo cyose. Reka mbwira babivuze ko Kenya na Uganda ari ibihugu by'abavandimwe. Ruto yakomeje avuga ko nta mwuka muri hagati y'ibihugu byombi ndetse ashimangira ko Uganda ifite uburenganzira bwo kubona inyungu zigera ku bihugu bikora ku nyanja. Ati nta mwanya dufite w'amatiku, Uganda tuyizeza ko izagera ku nyanja inyuze muri Kenya. Ubashaka amatiku baduha amahoro, icyo dufite umwanya ni iterambere aho kuba amatiku. Ruto yasabye Kenya na Uganda gushyira imbere imikoranire, gushora imari no kurushaho kwihuza kw'akarere vuga ko ibihugu bikwiye gufatanya mu iterambere aho guhangana muri politike mpuzamahanga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakojeje ba muri Norandika banditswe mu Umujyanama wa perezida Museveni ashinzwe kumwamamaza Cyambogo yateje yegeregere kumwe y'imbaga ubwo asuraga hashyinguye baguye ku rugamba rwageje Museveni ku butegetsi agashyira amafaranga kumva ashaka ko bafasha Museveni kuzatsinda amatora. Ikinyamakuru Chimp Report kinitwa Jati na Myaro kuri imva ya Ruwero yashyize inoti y'ibihumbi 10 by'amashiringi ya Uganda akanumvikana asaba abakurambere bimitse Museveni kumfasha agatsinda amatora ari imbere kuko imihanda ihagera idakoze, abasaba ko bamufasha agatsinda kazava ku butegetsi nibura akoze umuhanda ujyaho baruhukiye kuko baba bararwaniye ubusa. Ikinyamakuru cyavuze ko bamwe bayisamiye hejuru bavuga ko yagiye guterekera ngo Museveni azatsinda amatora, bibaza ukuntu muri iki gihe amatora ya perezida asaba ko abantu baterekera bazimu. Ikinyamakuru cyavuze ko na Myaro yavuze ko ibihumbi 10 by'amashiringi yatanze ari ibikuraho ibintu byose bishobora guca intege perezida Museveni ntakorera abaturage, bikanakuraho imikoshi yose mu bategetsi bafatanya gutegeka Uganda, cyane cyane abamunzwe na ruswa no gutanga serivisi mbi. Uyu muterekero w'umujyanama wa perezida Museveni bamwe bavuze ko ari ibisanzwe abandi bavuga ko ari ibishitani, kumva ko ubutegetsi bwa Kampala buzashingira ku ndago nubwo nyiri ubwite avuga ko yabikoze ashaka guturisha abakurambere bashobora kuba aribo batuma igihugu kitihuta kuko batabaha. Intambara ya Ruwero igejeje Museveni ku butegetsi yatangiye mu 1981 igeza 1946 kugeza ubu aracyabufite, ndetse mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha arahatanira n'Imana bamwe bakeye ko yaba ariyo yanyimukurikije uko angana. Hari abakoresha imibonanompaka bavuze ko bene uyu muterekero ntacyo utwaye muri Afurika bisanzwe, ariko bashinja ubutegetsi bwa perezida Museveni guterekera bugamije ikibi. Mu mahanga bambwira ko Amerika na Ukraine byagaragaje ko byateye intambwe muri gahunda y'amahoro nyuma y'ibiganiro by'i Geneve. Abari mu biganiro bya Amerika na Ukraine bemereje kuri gahunda nshya y'amahoro kandi itunganije, ndetse barateganya gukomeza gukora cyane kuri gahunda y'amahoro mu minsi iri imbere nk'uko ibyo bihugu byabitangaje ku cyumweru. Itangazo riho rivuga ko ibiganiro i Geneve mu Suwisi kuri iyo gahunda ishyigikiwe na Amerika byatanze umusaruro mwinshi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko intambwe ikomeye cyane yatewe mu biganiro byo kunoza iyo gahunda yakiriwe neza, ariko n'ukwigengesera n'Uburusiya ariko itakiriwe neza n'abategetsi ba Ukraine n'ab'i Burayi babona ko ari nziza
nziza cyane ku ruhande rw'Uburusiya. Rubio yavuze ko hakiri akazi ko gukorwa, yavuze nyuma yo kugera inama i Geneve mu Busuwisi n'abari mu biganiro ku ruhande rwa Ukraine no ku ruhande rw'Uburayi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ari ibimenyetso ko itsinda rya Perezida Donald Trump ririmo kubumva. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ku cyumweru, Marco Rubio yavuze ko amatsinda ari mu biganiro i Geneve yagize umunsi mwiza cyane. Yavuze ko intego nkuru ari kugerageza kugabanya ibintu bifunguye cyangwa se bitarasa ku ntego byo muri gahunda ya Amerika igizwe n'ingingo 28 ndetse n'impande bireba zabigezeho mu buryo bufatika. Ariko Minisitiri Rubio yongeyeho ko kubyemeye uko ariko kose kwa nyuma kwasaba ko kwemezwa na Perezida wa Ukraine na Perezida wa Amerika mbere y'uko iyo gahunda cyangwa se umushinga woherezwa Uburusiya, ndetse ko hakiri ingingo nk'ebyiri bakeneye gukomeza kwigaho. Ibi byiza bivuga byagizwe n'impande zombi byatangajwe nyuma y'amasaha Perezida Trump ashinja abategetsi ba Ukraine kugaragaza gushimira zero cyangwa se kudashimira na busa ku bikorwa bya Amerika bigamije kurangiza intambara y'Uburusiya na Ukraine. Perezida wa Amerika yanakomoje kuba Uburayi aho Ukraine ifite zimwe mu nshuti zikinambyeho cyane bukomeje kugura ibitoro mu Uburusiya bucungira cyane ku bitoro byabwo na gaze gusa kugira ngo bushobore gukomeza kubona amafaranga yo gukoresha mu ntambara yabwo muri Ukraine. Ibitangazamakuru byinshi birimo n'ibiro ntaramakuru Reuters byagaragaje ko byabonye indi gahunda y'inshuti za Ukraine z'i Burayi ziyobowe n'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage. BBC ntiyagenzuye mu buryo bwigenga ibikubiye muri iyo nyandiko irimo iyo gahunda, ndetse Minisitiri Rubio yahakanye avuga ko iyo gahunda ntayazi. Nubwo imbanzirizamushinga y'iyo gahunda ishyigikiwe na Amerika itatangajwe yose, ingingo nkuru zayo zatangajwe imburagihe mu minsi ya vuba ngaho ishize. Ingingo zateje impaka zirimo kuba Ukraine yakwemeza gukura ingabo zayo mu gice cy'akarere ka Donetsk ko mu burasirazuba kuri ubu zigenzura, ndetse amahanga akemeza ko Uburusiya bugenzura Donetsk n'akarere gaturanye nayo ka Luhansk, bikiyongera ku mwigimbakirwa wa Crimea wo mu majyepfo ya Ukraine Uburusiya bwiyometseho 2014. Iyo gahunda irimo gufunga imipaka mu turere twa Kherson na Zaporizhzhia two mu majyepfo ya Ukraine yegereye imirongo y'imbere yo ku rugamba rwo muri iki gihe. Utwo turere twombi twigaruwe by'igice n'Uburusiya. Nk'uko bikubiye muri iyo gahunda, Ukraine yanakwemera kugabanya abasirikare bayo bakagera ku 600 bavuye ku 880 Ukraine ifite kugeza ubu. By'umwihariko iyo mbanzirizamushinga ya Amerika inarimo ko Ukraine isezeranye ko itazashaka kwinjira mu muryango wo gutabara Uburayi na Amerika OTAN, ahubwo Ukraine yabona kwizezwa umutekano mu buryo bwizewe, ariko nta makuru arambuye yatanzwe kuri iyo ngingo. Iyo nyandiko ivuga ko byiteze ko Uburusiya butazatera abaturanyi babwo ndetse ko OTAN itazaguka kurushaho. Iyo mbanzirizamushinga inumvikanisha ko Uburusiya buzasubizwa mu bukungu bw'isi binyuze mu gukuraho ibihano bwafatiwe no gutumira Uburusiya bukongera gusubira mu itsinda rya G7 ry'ibihugu bikomeye cyane ku isi, rikongera kuba itsinda rizwi nka G8. Kuri ubu ngubu Uburusiya bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine, ndetse ingabo zabwo zikomeje gutera intambwe buhoro buhoro ku murongo mugari cyane w'imbere ku rugamba, nubwo bitangazwa ko bugatakariza byinshi. Trump yahaye Ukraine igenzurwa cyo kuwa kane w'iki cyumweru ngo ibemeye ibikubiye muri iyo mbanzirizamushinga, ariko yaje kuvuga ko iki atari ikivuzo cya nyuma agejeje kuri Ukraine nyuma y'uko inshuti za Ukraine z'i Burayi hamwe na Canada n'Ubuyapani zigaragaje impungenge. Ndetse Minisitiri Rubio yabwiye abanyamakuru ku cyumweru ko yizeye cyane ko bazagera ku kumvikana mu gihe gikwiriye cyane vuba cyane, haba kuwa kane indi minsi cyangwa se kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Mbere yo ibiganiro by'i Geneve bitangira, Rubio na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika byabaye ngombwa ko bashimangira ko iyo gahunda yatangajwe henshi imburagihe yanditswe na Amerika. Ibi byabaye nyuma y'uko izina ry'abasenateri bo mu mashyaka yombi muri Amerika bavuze ko uwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari yababwiye ko iyo mbanzirizamushinga cyari icyifuzo cyatanzwe n'Uburusiya ndetse ko idahagarariye aho ubutegetsi bwa Trump buhagaze. Rubio yavuze ko byatari ukuri, avuga ko yanditswe na Amerika harimo umusanzu cyangwa se ibitekerezo by'Uburusiya na Ukraine. Mu gihe umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yavuze ko ibyo abasenateri bavuze ko ari byo byavugiwe mu kiganiro Rubio ngo si byo mu buryo bugaragara. Nsoza mabwira ko ingabo za Israel zishe umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa Hezbollah mu kirere kinini cyagwe mu bice by'amajyepfo mu murwa mukuru Beirut wa Libani, nubwo hasanzwe hari agahenge. Igisirikare cya Israel cyavuze ko Haitamu Ali Amtabani, umugaba mukuru wa Hezbollah, ari umunyamuryango w'igihe kirekire wakoze mu myanya myinshi yo hejuru muri uwo mutwe. Minisiteri y'Ubuzima muri Libani yatangaje ko byibuze abantu 5 bapfuye, abandi 28 bakomeretse bikomeye muri icyo gitero cyagabwe ku nyubako icumbikira abantu iri mu gace gatuwe cyane ka Daniel. Hezbollah yemeje amakuru y'urupfu rwa Tabutabai ndetse yavuze ko Israel irenze umurongo utukura mu kugaba icyo gitero. Nyuma y'amezi, Israel nicyo gitero cya mbere igabye mu majyepfo ya Beirut, nubwo ariho agahenge kashyizweho na Amerika n'Ubufaransa mu gushyingo k'umwaka ushize. Israel yakaje umurego mu gikorwa cyayo ku bantu ndetse n'abivuga ko bafitanye isano n'umutwe wa Hezbollah, umutwe w'Abasilamu b'Abashia ufashwa na leta ya Iran. Abategetsi ba Israel bavuze ko Hezbollah imaze igihe igerageza kongera kubaka ubushobozi bwayo bwa gisirikare ndetse ikinjiza intwaro mu buryo bw'amagendo muri Libani, kandi kongera imbaraga mu gukora utudege tutagira abapilote no kuvuga drone nk'uburyo bwo gusimbura za rokete n'ibisasu bya misile. Wari impungenge ko iyi ntambara ishobora kwiyongera. Mu itangazo yasohoye nyuma y'icyo gitero, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ati ku butegetsi bwanjye leta ya Israel ntizemera ko Hezbollah yongera kwiyubaka, kandi ntabwo tuzemera ko yongera gutera inkeke kuri leta ya Israel. Yongeyeho ko yiteze ko leta ya Libani kubahiriza ibyo yiyemeje byo kwambura intwaro Hezbollah. Perezida wa Libani Joseph Aoun yasabye amahanga kotsa igitutu Israel ikomeje kuba nibura 5 yigaruye mu majyepfo ya Libani kugira ngo ihagarike ibitero kandi ive muri icyo gihugu.
avuga ko ibikorwa bya Israel ari ukurenga ku masezerano yarangije intambara yari imaze amezi 13. Leta ya Libani yemeje kwambura intwaro Hezbollah, ariko umutwe wanze ibiganiro birebana n'ahazaza y'intwaro zawo mbere y'uko Israel ihagarika ibitero igakura abasirikare ba muri Libani mu buryo bwuzuye ndetse ikanarekura imfungwa z'abanyalibani bafungiye muri Israel. Umudiplomate w'uburengerazuba bw'isi utashatse ko izina rye ritangazwa avugana na BBC ivuze ko ubutegetsi bwa Libani buri ku gitutu cy'ubutegetsi bwa Trump bakomeje kugaragaza ukutihangana kubw'imbaraga nke leta ya Libani ishyira mu kurwanya Hezbollah. Ibihugu birimo Amerika n'Ubwongereza bifata Hezbollah nk'umutwe w'iterabwoba. Umwuka mubi waherukaga hagati ya Israel na Hezbollah watangiye ubwo Hezbollah yatangiraga kurasa ibisasu bya rokete kuri Israel umunsi umwe w'ibitero bya Hamas kuri Israel byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Hezbollah yavuze ko yabikoze mu rwego rwo kwifatanya n'abanyapalestine bo muri Gaza. Ubutegetsi bwa Libani buvuga ko ibitero bya Israel byishe abantu hafi 4,000 muri Libani, harimo n'abasivili benshi, kandi bikaba byaratumye abaturage barenga 200,000 bava mu byabo. Ubutegetsi bwa Israel buvuga ko abasirikare babo barenga 80 ndetse n'abasivili 70 biciwe muri iyo mirwano. Muri 2016 leta ya Amerika yafata ibihano Tabutabayi imushyira ku rutonde rw'ibyihebe ndetse yashyizeho igihembo cya $50,000 ku muntu wese uzatanga amakuru amwerekeyeho. Amerika imusobanura nk'umutegetsi wakomeye w'umutwe wa Hezbollah wanayoboye ingabo zisanzwe z'uyu mutwe muri Syria na Yemen. Yongeye ko ibikorwa bye muri ibyo bihugu byari bifite uruhare runini muri gahunda ya Hezbollah yo gutanga imyitozo, ibikoresho n'abarwanyi mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byayo byo guhungabanya umutekano mu karere.